Look around, nalipay ko, nakakita ninyo na magtiayon, nagsuot sa medalyon sa Sacred Heart of Jesus. Salamat kayo. Siya kang Maricel o sa iyang kang Bridgepod, nga daghan ko nakita. Salamat kayo sa inyo ha. May each one of us become an instrument of God's loving presence, and at the same time become missionary in our own little way, as we have that kind of celebrating the 500 years of Christianity gifted to give. That means to be a part of this mission of proclaiming the good news through the devotion to the Sacred Heart of Jesus. May each one of us have that kind of heart that is meek and humble. Just like as we responded to God's invitation to go into that kind of mountain, nga dili na sa sayon. Just like as we revive, or shall we say, pabuhion nato ning devotion to the Sacred Heart of Jesus, dili sayon, dali lang sultion. But I am so thankful, grateful, and hopeful nga mahimo gyud na. It is because naamo nga nakita nako sila si Nung June ug silang Bilin Brabante, nga sila si Tinoy, na sila na ba tong asawa ni Tinoy, nabas Didit, nga sila si Edward, una pa gyud akong amiga. Daghan-daghan na nalipay ko si Pamela, no, nga si Joseph po do, ngayon ana nalipay ko. Naunta ka mo mahimong instrumento. And to all the devotees of the Sacred Heart of Jesus, may you continue then to become a missionary. First and foremost, siguro sa atong panimalay, to our working place or to our community, asa ta. Naunta maisabuhay, just like as we listen to the Gospel of St. Mark, with his inner circle, Peter, James, and John, nga niadto sa bukid, and they were transformed. Pero dili lagi sayon. Pero ito nakita nila, that kind of encounter transformed them, o paobilang panglantaw sa Ginoo. Naingon ani. Ang atulan diha siguro is how to sustain that kind of experience. Just like as we responded to this call nga atong paligunon, pabuhion, pakusgon pa ang kanang devotion to the Sacred Heart of Jesus. Kabalo ko, dugay na kaayo ni. And I do believe, and I firmly believe, that there are a lot of devotees to the Sacred Heart of Jesus. Particularmente, there is a parokya. It is because of the inspiration of Monsignor Lu. Nga mamagani nga gidedicate kining atong parokya to the Sacred Heart of Jesus. And also, ang dito sa Kalinan. So pagkanindot unta kon ang matag panimalay, may be transformed into Christ's image with that kind of meek and humble of heart. But you have to undergo a lot of process. Kanalandan ang ato ang, o sabihin anon pa, kanang ato ang pagkagalot usahay o kaning galot nato, aning atong pride matandog, ay dili sa yon. Pero with that kind of heart, unta mahimutan ni ana. Nya ang kanang giyonta nga persevering attitude, persistent in proclaiming the good news. Nya kinsa may makahimo ani, kinsa may mohimo ini. Dako kay mo nang ako pasalamat ko sa Family and Life Apostolate, who responded to this kind of invitation nga atong i-revive. Nga mo ito, pasalamat ko ni Maricel. Si Maricel karon nangita pa to asa tong prayer sa anana,
ang prayer to the consecration of the Sacred Heart. Salamat, sir. O, naon duha ka magtiayon. Naunta, mas mapapabuhi na to pag-usab. Kaya imagine, our powers existed for 55 or 54 years. So, daghang kayo mga devotees. So, how to awaken them? O mapakusog. Ang lipay kay ko. Sa mga nalipay ko, nakakita ni Ed. O kaninyo nga naamo diri karon. O kang malo nga nag-lead siguro kanya sa prayer. Mga devotees, pagkanindot unta, ang atong another challenge would be how to translate this and how to encourage the younger generation nga mahimong devotees to the Sacred Heart of Jesus. So, ako hopeful. It is because naamo. It is because ubay-ubay na ang nahimong devotees to the Sacred Heart of Jesus. Pagkanindot unta nga modaghan pa na, mubalik kato mga kaning mga parokyano who devoted themselves para sa mahal kasing-kasing ni Jesus. And I am so thankful also nga naanay, amot kisa may mga tag-iya aning imahe ni. Naba sila diri karon sel? Oo. Mo na nga pag-blessing unya, gunitin ninyo na. Nga katupong mga nakasutog eskapularyo may tawag anak, no? Anhiga po mo diri sa tubangan kay amo mong i-bless. So, kana nga dapit ako mapasalamaton. Kay pagkanindot unta, nga mubalik ang kadasig nya di lang kadasig kundi matranslate into a way of life, maisabuhay kining ato ang paningkamot. But please be assured, my dear brothers and sisters, please be assured that God indeed is true to His word and action. Because as we listen to the Gospel of St. Mark, He Himself also lead them, guide them about this kind of process through His passion, death, and resurrection. Ngayon, through the Eucharist. Ngunang ako mapasalamaton po sa tuang mga lay Eucharistic ministers, o extra ministers for Holy Communion, nga kanang ingon devotion. And also to the adoration nocturna members. Gani ako mapasalamaton ng nalipay, nakakita ko sa ako ang parokyano sa Maang, tagawaan ni siya. Doon na sa buhang sa Magallanes ng Puyo. Di ba no? Naasya diri. Pasalamat ko. Usan ni sa mga kadibuti sa Sacred Heart. So kanadaan nga, unta, this would give us that kind of opportunity to become missionary, to become instrument of God's loving presence. Ang ato na siguro is to translate it into our day-to-day experiences, and that we could become an instrument of God's loving presence. So, my dear brothers and sisters, it is but fitting that we celebrate today the feast of the feast of the Transfiguration. And as we honor also the Sacred Heart of Jesus, nga mahimutang meek and humble of heart, and that we could translate it diha sa atong panimalay, sa atong workplace, community, and so on and so forth. May God bless us all. Let us all stand.